al-ulama warasatul anbiya. Maka apabila dapat sakit hati ulama sama dengan dapat sakit hati Nabi, karena ulamanya adalah waris-waris daripada Nabi-Nabi. Maka oleh karenanya ulama tengku benar tak junjung, ulama baik tak benci dan tak hina. Nyokeh labang nang bro sini luban si gomdonya. Dan uronya tak buka mata, tak kalan dengan hati. Nanggro Aceh tercinta nyo siramo Mekah yang kageken le urung-urung awai. Padung rote yang nasisa ulama. Menurut tak kaji-kaji dan tak kali-kali. Sang ulama-ulama yang di Nanggro Aceh siro-siro samadu. Maka gadah ulama sajan dengan ilmu. Benata teh wahai saudara alun. Maka gadah ulama sajan dengan ilmu. Urang si ilun bedah, urang si ilun bedah. Maka jak sama-sama jino tajuk anu tanyo bakbut bang ajena gelanto daripada ulama-ulama yang kahanali. Tajuk anu bak ilmu, tajuk anu bakbut, tajuk anu bak daya tak tuntut bak ilmu agama.